imimoya yonke le unemimoya yamandiya unemimoya yabelungu uphupha belungu uphupha amaChina uphupha ukhuluma isFrench ukhuluma isPutukezi imimoya yezizwe ngoba mnewethu iyenzeka leyo nto uthola ukuthi umuntu uzophupha mhlambe undlebe zikhanyilanga yebo kodwa masulandela kahle umongo nomoya wephupho kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi akusona isilwane lesi yebo ngoba akusona sonke isikhathi la umuntu uzophupha khona umlungu kube ukuthi isilwane kodwa kuya ngomongo wephupho silandele ephusheni ingakho sifike silandele iphupho ngokulazi ukuthi makuvela into enje siphinde sililandele ngokukamoya manje ngoba kuyenzeka omunye uthola ukuthi ekukhuleni kwakhe ukhuliswa abelungu webo lona ekuzalweni kwakhe kunesalukwazi esithile mhlambe esembatha nomlungu kwavele uma wakhe ubona lona uyayibona indaba asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amafasha basosile Batu sokolo sokoko bewe Asisawa sokolo manokoko Bunga yeseduwe Sakhula kakudina bakhulu Hayikhona bogogo nomkhulu Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba Hayikhona yasuke yahlala Impungu sihleblele ulwazi Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba Isisa kithi siyakhala Sekhona nenyanga zamanga Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalepha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igabeni mabanga likathumbula tshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane umaguyane kavaphi uvaphi kanokhonjo angihambi ke ngedwa bathu banonzima ngisho kahle noma ugatsheni hayi uyabuka ugatsheni uzongishayisa ngalamathonga la ukuthi khona insizwa kagatsheni man leyansizwa mfowethu iyathinta kuthiwa ngiyahamba nje ngeyashi lami ngiyanqamula ngemakhaya kwenzeki ngayithinte ugatsheni kufanele iyathinta leya ndoda iyathinta leyansizwa iyagibela iyagibela phezu kwemic naphezu kwepeni nje phezu kwepeni yanoba akabi kakhulu khona ingoma lapha engiyithandayo uthi mkho wami ngiyacela ukuthi ungangibizi ngoba anginayo imali akodwa vele siye angikubingelele mnewethu ngikwamukele kwimpunga yesintu amen kade yagcinana kuleli khaya nami ngeke ngahamba kancane ngasekhaya nomsebenzi othile ebengowenza wamakhehla bese becabanga ukuthi impunga yesintu TV iwile kodwa bengingacabanga ababukeli bempunga yesintu ngicabanga izitha zayo zisasho zathi izowa iwile iphi imfanekiso eqoshiwe kanti abazi ukuthi ukuhlehla kwenqama isuke isawulanda iyolanda amandla akubona ukubaleka isuke ingabaleki isuke iyolanda amandla kodwa mnewethu kumchazele umbukeli isiqala nje ukuthi makukhulunywa ngomazibuko ugobela wempophoma khulunywa ngomuntu uyahlola uyinyanga umthandazi usebenza kanjani ombeke esithombeni umbukeli ukuze ezothi umeyenanele inkulumo yethu mhlambe ehlabe kumxhwele esefisa mhlambe ukuthi axhumane nawe azi ukuthi lo muntu engixhumana naye ngiyakuyena uyisima kanjani unemkhovu yini ngoba phela mnewethu kubalekile ukuthi umuntu nomuntu asiqonde isimo sethongo lakhe ukuthi lithanda into enjani ungayi kumuntu onemkhovu nobonayo izinto azenza ukuthi unezilwane wena uhambe kuyena ngoba uzoxabana nethongo lakho awukuba kutshele mnewethu ukuthi umazibuko ubani senzele umbukelo omusha amen ngibingeleleke babukeli bempunga yesintu TV hayi umazibuko nikhuluma ngomnikazi wemimoya mina ngisho kanjalo ngithi ngomnikazi wemimoya ngoba ngithi ngaphiwe imimoya ngaphinde ngafundiswa ngayo imimoya yebo
umazibuko uyakwazi ukuhlala nawe phansi kube khona izinto ayilalelayo kuwe esingasho ukuthi ukukubonela kodwa siye sixakwe laba bantu abafikayo afika umuntu ahlale phansi athi uzohlola mayihlala phansi ethi uzohlola sinenkinga impela kubantu abasuke bezohlola ngoba ukuhlola umoya uphephetha lapho uthanda khona kunjalo umoya uphephetha la uthanda khona mangizohlala phansi nawe uthi wena ngizohlola bese uhlala phansi uyathula mina ngizolalela amathonga ami lokho angitshena khona bese ngikutshena khona bese fike ethi hayi ngimbonile umazibuko kwimpunga yesintu TV ekhuluma ngemimoya akayishongo lento ekade ngifuna ukuthi ayisho yini ungayisho lento lena yini ufuna ishiwo umazibuko wayisho impunga yesintu yini ungayisho wena ngakho uyayazi yebo uyayibona mase sifika lapha liyafika ithonga lihlala phezulu komsamo liyafika ithonga lihlala kumama nobaba useyafika ethi mina bengize ngemimoya umazibuko akangithintelanga ngemimoya kodwa akangitshenanga mayifika ukuthi uzokhuluma ngendaba yemimoya sengingambhekela kokunye ngubonayo kuye uyabona mazibuko emphela ndaba kuhlolwa amakhehla show njalo themba umuntu akafike nenkinga yakhe ngoba umuntu uzathatha isinqumo sokuthi uyaphuma ufuna ukuhlola ingoba kunenkinga emkhungetha akeze ngaleyo nkinga ke ekuyiyona emenza ukuthi azacabanga ukuphuma ufuna ukuthi aye kuphi emphela ndaba ufike uyendlale phezulu kwetafula bese siyaxoxa kuleyo nkinga ke mhlawumbe isixazululo sobe sesivela nokunye kuyimbangela okwenza ukuthi kuze kube khona leyo nkinga kodwa mnewethu ngiyacabanga ukuthi umuntu umchazelile kahle baqonde ukuthi umuntu kanjani uyaxoxa nomuntu uyelapha futhi kakhulu lapha ngani ngempande mina ngisebenzisa amanzi njenganomuntu nempande kahle mangithi ngumnikazi wemimoya ngiqonde ukuthi imimoya iyona engiyilaphayo kakhulu ngilapha abantu bakamoya mina sebengafika ke laba abanenkinga bafuna ukuhlaziyelwa inkinga bafuna ukubhekelwa izinkinga zabo kodwa nje into engani kwayona mina imimoya nokuyihlanza uyabona uma ukhuluma ngemimoya mazibuko uyazi ukuthi kunomuntu ongazi ukuthi isangoma njengoba kuthiwa isangoma amen ngeke ukuthi impunga yesintu isangoma ngoba impunga yesintu ayikho ingoma eyigidayo bese kuphakama idlozi kunjalo ngeke uzoyibiza ngesangoma angeke kodwa isangoma ngoba sigida ingoma hayi uyayithinta ukhona umuntu oyisangoma mhlambe ongenalo ulwazi lokuthi isangoma ngoba sigida ingoma yebo hayi baningi kakhulu khona umuntu ongenalo ulwazi lokuthi ubungoma buyisipho sasemhlabeni singakufanisa nomkhuba yebo ingako ngabiza usibhozabhoza njeka nesangoma wazochaza ukuthi umuntu umedlulile emhlabeni ingoma uyaphishiya ngoba buyinto yasemhlabeni buumkhuba uma simlandela buumkhuba ngiyabona ngathi ngikuthinta emanoni uyangilimaza sizoqala nje njengoba mina ngiwumuntu olandela imimoya imimoya mina ngifike ngafundiswa ngesithunywa ngabuya ngazofundiswa ngedlozi lamanzi Nisengiyongena edlozini lasentabeni manje noma ebunyangeni noma edlozini lasekhaya noma esibongweni sika baba ngiyongena kulo ngithi uyababona abantu bathathu ngifike ngafundiswa ngesithunywa ngafundiswa ngedlozi elimhlophe okulidlozi lamanzi ngase manje ngingena esigabeni sokufundiswa ngane ngedlozi elibomvu okulidlozi lasekhaya yebo manje mawuzothinta ubungoma obengoma kunjalo yebo njengoba uyibeka nje ubungoma bungobengoma abengoma yebo bafika kanjani na abantu bengoma okay sinamabutho noma sinamakhosi enyameni nje sikhuluma ngamabutho endulo emumva bekunamabutho abethi mayempini kushaweni ingoma kunjalo mayethe empini kushaweni ingoma sesiyabuya ke siza kubungoma noma kuyisangoma isangoma izalukazi noma omakoti kahle noma izalukazi kwengithi izalukazi
eyifike ngokuzogana la ekhaya noma omakoti abafike ngokuzenzani ngokuzogana la ekhaya okay kahle kahle isangoma endulo bekuumuntu wesifazane kungani omunye umuntu uzoba nombuzo mazibo ukuthi kungani endulo isangoma kade kuumuntu wesifazane kanti besenzani isangoma endulo ngoba phela okade kwenzeke endulo akusefani namanje ngeke safana sekushintshile sesifazane uthole ukuthi siyelapha yebo kodwa ake ngidedele wena mina ngingakhulumi lutho yebo isangoma endulo okokuqala nje isangoma endulo kwakungani kube isangoma endulo kube umuntu wesifazane njalo endulo kubethi isangoma umuntu wesifazane endulo ingoba umuntu wesifazane one unesikhathi lapha angena khona ekungcoleni la ehlambuluka khona ngokwemvelo yebo ikona okunqandayo oqala okwakunqanda ukuthi isangoma selaphe kahle kahle isangoma besibhula kunjalo silalela inkulumo yomuntu bese simthumela enyangeni yebo ezomlekelela kungani naku kuba umuntu wesifazane obhulayo one ingoba ngeke akhona ukuthinta impande kunjalo two ingoba amadoda uma ezolalela umoya aphinda ahlale nawe phansi kuwenzeka uthola ukuthi kuzohlola umuntu wesifazane indoda ingene emoyeni ize iphume igcinisise enyameni bekwenzelwa lokho ukuthi amadoda angabhuli noma angahloleli abantu ngoba abuye benjani abesenyameni agcine sebona intombi la omunye umuntu uzothi phoko nakalaphi ngoba esikhathini sanamuhla abesilisa nabo bayahlolela manje nabesifazane futhi nabo sebeyelapha nanso ke indaba la ikhona amakhehla amadala ahlakanipha noma ngasho futhi ukuthi abenza ubula yebo ahlakanipha ngasho futhi ukuthi abenza ubula okay ahlakanipha kanjani na impande ngalesi sikhathi sakudala ibinganikwa umuntu wesifazane mayinganikwa umuntu wesifazane ngalezi izathu esesichazile mayinganikwa umuntu wesifazane impande babenzela ukuthi ingangcoliseki one so manje ingakho ubathola sebemvala umuntu wesifazane bavalela amakhehla asuka nawo kubo bawavale lamakhehla la ukuthi angenzini angamniki impande ngoba izokwenzana impande izongcola usabeka lapho mazibo komnye wethu omunye umuntu mhlambe obukele njengamanje akayizwa kahle lenkulumo uyabona ngokwesinto uma uyindoda ugane umfazi oyedwa awuzwa awuhlambulukile awuhlambulukile uma ugane umfazi oyedwa samba nje impela awuhlambulukile ukwaza khona uma ugane umfazi oyedwa kungani kuthiwa uhlambulukile uma ugane umfazi oyedwa ingoba uma esensukwini zakhe lehlambuluka khona yebo kuzokwenzeka ngakuphekeli yebo kodwa ayinele yebo uyabona ukuthi usethinte into yakho bantu besifazane ngingayizwa kabi lento into lena eyimvelo ebhaliwe akusho ukuthi indoda kuphela engafanele ukuthi uyiphekele mawusensukwini ngisho udadewenu ngisho umama wakho ngisho ubaba into ke egcikeni ngisho uyihlo okuzalayo akufanele wena ukuthi uthinte lutho ngoba uyahlambuluka ngokwemvelo yebo uhlambuluka ngokwemvelo into ezothintwa isandla sakho iyangcoliseka amen ingakho ke umfoko mazibuke ethi impande amakhehla engabaniki ngoba bazoyingcolisa yebo waze kufika isikhathi ke lapho abavala khona laba bantu abadala bakha impande yani yokuvala mabe bavala laba bantu bobungoma bebavala bayaqhubeka laba bantu bayagula ngalesi sikhathi amabutho ezophuma ehambe okuyibo abantu bengoma kushawa lengoma lena kuhutshwa amahubo zikhala lezi igubhu lo muntu ngalesikhathi esuka kubo usuke namakhehla kubo ahleli kuphi esibelethweni sakhe kunjalo yebo uyafika la ekhaya lo muntu lo ozogana yebo mayefika la ekhaya ufika nangu mazibuko naye ufika nawo akakhehla
uphetheni amadoda noma uphethe isidoda okhalweni yebo okhalweni lakhe esendeni kukhona isidoda isidoda uphethe isidoda ngalesikhathi uphethe isidoda kukhulunywa ngamadoda lawa akuyena ala akuyena uyawathulula uwabeka lapha nesibelethweni noma ensimini uyotshala lapha umuntu wesifazane mayifika lamakhehla phela lamakhehla lana awakazwane awakamazibuko mayifika lamakhehla lana asefika axabana lapha esibelethweni sekuvuka isigulo lesi sekuvuka lesi isigulo lesi uyaquleka umuntu ugwaza isibeletho umuntu kontenyika zawo lapha esibelethweni kwenzeka zonke lezi zinto kuvaleka imizwa kwenzeka yonke into kanti ilamakhehla la akawahlanganisile ayaxabana lapha esibelethweni sakhe amadoda akamazibuko amadoda akwazwane bayahlangana laba bantu umazwane nomazibuko esefika lamakhehla lana aseyenzani ayaxabana la ngaphakathi kunomuntu kuvuka lesi sigulu kunomuntu umne wethu ozothi mina ngake ngahamba yebo ngoba la okhalweni lami noma esinyeni sami kukhona into engathi yaguquguquka ngahamba ngaye esibhedlela mangifike esibhedlela bangabona lutho uthi nangu manje umkhulu mazibuko uyayithinta lento njengoba usubekile mnewethu uthi lento inkinga ethintana nemimoya no ngilungisa kanjani pho ngoba ngithema ngiyesibhedlela bathi bafike bathi abanalo ngilungisa kanjani sibuya lapha ke siqale sibuyele lapha kuba ingoma bayishaya ingoma laba abantu bayaphuma baya lapha siyavuka lamakhehla lana kulomuntu wesifazane ayavuka mapha amakhehla lana kuye la isibelethweni ngalesikhathi kushawa lengoma kuphunywa kuyiwaphi empini angithi ebazi lamakhehla ukuthi mase kushawa lengoma le sekiyiwaphi empini sekuvuka lolu singa lo muntu lona mabeshaya lesi sigubhu lesi kukhuphuka lo Ubungoma uyabhonga lento iyakhuphuka iyavuka omunye uyaquleka omunye wenzakalelwa isigulu esithile esizovela kuye sengoma ukuthi ngashawa isigubhu yebo yabona nami maka kwakhala imbomu yathi baba kumele kuvukele ngilozi uyabona lo manje umuntu ongembethe uyabona lo uma kwakhala imbomu ayi ngivele ngibona ukuthi hayi ma sekuvuka lo ngibuye lapha ke uthi ilungiswa kanjani sibuya lapha sinezandla ezimbili sinomama sinobaba njengoba sinezandla ezimbili nje abamhlophe laba basemanzini idlozi elimhlophe noma sithi idlozi lamanzi yilaba kunjalo abasesandleni sesinxele kwesikama bese kuba yilaba basekhaya abasesandleni sesikudla yebo kunamakhehla ngapha kunezalikazi ngapha kunabantwana ngapha okay akwengibuye lapha ke kulaba bengoma siyafika lapha sinemoya emithathu sinendike elimhlophe lasemanzini sinendawo elimhlophe lasemanzini sinamanono izingane zamanzi okay siyabuya lapha sithatha impande yendiki sihlanganise nezimpande zamanzi angithi sesitheni sithe sinendike elimhlophe okusho ukuthi abamhlophe abapi abasemanzini sesithatha ke impande yendiki sihlanganisa nempande yamanzi le ozombulelwa yona wena ukuthi uyolapha ngaye abantu kuphi abantu abaphethwe yini imimoya yasemanzini sinendawo elimhlophe indawo elimhlophe elasemanzini izalikazi zasemanzini izalikazi ezenzani ezaganayo lezi zafika zizogana laba leno oyinike mina kwakuyiphi ngoba kwakuyile yasemanzini kwakuleli ndawo nani nalabantwana njengoba babe kwembulele angithi wangitshena wena wathi kuthiwe thola impande yezalikazi nempande yani yabantwana mawuthi kimi impande yezalikazi nabantwana sengiyathola ukuthi kufanele kube yindawo elimhlophe nabantwana ngoba uphethwe amathonga asekhaya komama kunjalo ngoba uphethwe yini amathonga kuphi asekhaya komame ingakho sibuya ngapha nje sibabiza lapha okay sengilibizile indike elimhlophe indawo elimhlophe amanono izingane zamanzi sesinale mimoya mfakela emibili imimoya bani mfakela masithi sinemimoya mfakela sikhuluma ngezizwe sikhuluma ngamakhosi noma sikhuluma ngomvelinqana
la ongumphathi uyabona nje ngoba ngibeka isithupha kanje ngasibona isithupha sengamele kunjalo siphakeme phezulu kwalaba bebonke okay sibuya lapha mangithi izizwe ngisho ukuthini kunomzulu ngoba manje kunomuntu ozovela acabanga ukuthi usho lezizwe lezi yebo zeyilwane straight yebo ngibuya lapha ke sinesizwe samaZulu sinesizwe samaXhosa sinesama China sinamaNdiya ngokuhlukahlukana kwazo mase behlangene laba bantu bayini bayizizwe lokhu ngapha esikubiza ngani ngamabutho akwengimeke kodwa ngapha ngizobuya edlozini ngoba la mhlambe ngicela ukuthi sibuye yabona sizoqhubeka lo mfanekiso oqoshe sivumele ukuthi ube nengxenye yesibili ngoba bathi ngolimi lwasemzini upart 2 yebo okay siyabuya ke sizoza la kule mimoya imimoya yonke le unemimoya yamandiya unemimoya yabelungu uphupha belungu uphupha amaChina uphupha ukhuluma isFrench ukhuluma isPutukezi imimoya yezizwe ngoba mnewethu iyenzeka leyo nto uthola ukuthi umuntu uzophupha mhlambe undlebe zikhanyilanga yebo kodwa masulandela kahle umongo nomoya wephupho kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi akusona isilwane lesi yebo ngoba akusona sonke isikhathi la umuntu uzophupha khona umlungu kube ukuthi isilwane kodwa kuya ngomongo wephupho silandele ephusheni ingakho sifike silandele iphupho ngokulazi ukuthi makuvela into enje siphinde sililandele ngokukamoya manje ngoba kuyenzeka omunye uthola ukuthi ekukhuleni kwakhe ukhuliswa abelungu uyabona ekuzalweni kwakhe kunesalukwazi esithile mhlambe esembatha nomlungu kwavele uma wakhe uyabona lo uyayibona indaba uyazi ukuthi uma usho kanjalo manje kuba ngiza ngapha nje ngisendelwa imessage omunye wama client noma weziguli zikamoya ungisendela imessage uthi mkhulu ngiphuphe ngisebenza lapho okuhlala khona izalukazi bathi yini nolimi lesilungu la kugcinwa khona abantu abadala old age home kwesibaleke la kodwa khona lokho ikhaya labadala kwesibeka kanjalo ikhaya lani labadala kodwa khona nabelungu lapha kade uthi ngiphuphe ngilapha ngisebenza kwabadala ngilapha na emsebenzini uqhamuka isalukazi somlungu lesalukazi somlungu ngiyasazi ngisebenza siba khona naso lapha sikhuluma nami sithi singiphathele ilokhuzana isipho sithi singiphathele isipho sikhipha izinto ezingamagolide ezubucwebe lesalukazi siyamnika lo gogo lo maye uyasibuka kodwa sijabulile kade singekho lesalukazi sisahambile maye fika ngempela maye uyosibheka maye fika emsebenzini nasi sikhona lesalukazi uthi awubuyile sithi naye sesikhuluma enyameni manje akasaphuphi sithi awubuyile uthi yena ubuyile esho kulesalukazi uyasibona sithi yena ngibuyile kodwa angithi thina sikhulisa izinja njengabantu ngigulelwa inja yami sengize ngayithatha ngayisa kudokotela okusho ukuthi lento abayibona ephusheni ukuthi asiphathekile kahle ubona yona lento sesiyambiza sithi ngikuphathela isipho la madoda lento ayibonile siyafezeka bengimnika impande yenzuza bengesona isilwane yebo kade emphupha lo mlungu engamphuphi lo asiye ngasemaphethelweni omlungu okay sibalekelayo lapha yebo khehla lami bese siqedela la imimoya yezizwe njengoba ngithi imimoya yezizwe ihlanganisa izizwe yebo iba nokhamba lwayo njalo imimoya okay asedlule lapho siyabuya ke siza kumvenqanga nangu uphethe imimoya lo kunjalo siza kumvenqanga amakhehla amadala lapha ngavela noma yiliphi ikhehla libona livele ezulwini kuvela umkhulu unyazi lezulu kuvela umkhulu umqalo wendlela amakhosi omoya lawo amakhosani amakhulu omoya uNkulunkulu namandla ongomkhulu bomkhulu bethu njalo ongomkhulu bomkhulu bethu ungavela ke ikhehla lomlungu ongalazi livele kodwa isikhathi esiningi kuyayivela amakhehla amnyama kunjalo aveza ubukhosi yebo yibo ke laba sithi zinzuza ungakhohlwa phela noshaka ilembe nalo lingavela yebo khehla lami khehla lami lingavela kodwa besilithatha silibuyisa la edlozini lo siyabuya size la
ushilo wathi kuyoba khona isigaba sesibili okupha 2 ngesilungu. Ngifisa kanjalo mnewethu ukuthi siyiqhube. Mbukelo wempunga yesintu. Amen. Sicela ukuthi siyishiye ilenga kanje. Amen. Ngenxa yesikhathi. Yebo. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Umfanekiso oqoshiwe ingxenye yesibili yalodaba. Sizobuya ngawo sesizochaza ngapha manje kulesandla sokuphonsa. Yebo. Uma bedinga mnewethu bakuthola kuphi? Ya, bangithola kwaMashu. Ya. Bangithola eSoweto eZolo. Ya. Ngiyatholakala nakhona. Inombolo lezo zibonayo umbukelo wempunga yesintu ziloke zivele zibhale ukuthi mazibukwa ezakho mazibukwa akuzona zempunga yesintu lezi edlula la ngezansi zithi ushayela uma kuukuthi ufuna incwadi. Yebo. Ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Inasa ngase ngife